Crnogorci, evo je strašna ura stigla na prag od kuće, koji danas neće držati slogu i jedinstvo. Bio mu crn obraz pred ljudima i jarosni se sud Božji pred licem neba i zemlje nad njim izvršio. Njegoš je zabranjivao Crnogorcima da kućama nose turske glave kao ratne trofeje, već je iznad Cetinskog manastira izgradio kulu tablju, gdje su te glave nabijane na kolac. Na tablji se jednog dana našla i glava silnog Smail Age Čengića. Ja, vladika i senat crnogorski, pozdravljam Age i begove s Puške i Podgoričke. Danas su nam Brđani donijeli nekolike glave koje su vi posjekli. Šaljemo glave vaše braće natrag i prijateljski vi govorimo da se ostavite udaranja na naše krajine. Ako li nećeste, kakvom ni mjerom uzmjerite, onakvom ćemo vam i vraćati. Tako znadite i zdravi budite.